kuha ang pensyay halo iki gitu jimi kubur naman tayo ni screening ba nila ada pa nila ako direct balong ni ko ndo studio di nakalian ka jumi kuha ang pensyay ba hot kumbaki jingken po kumbaki di iki ba kelami ako kubur ba nakalian ka jumi ba kalami at ibang tanta ya hot ya kata ka jingmiet dengan ngaruh nga accept ya kata bang ya bakla nakalian jumi di kawai rungan syuang hangi ba balay ba ka puy ka por hadu atu lagi balay ba ka bampor hadu atu ban pendiet iki yu kadon kawai kaladong ru kawai ru ba ki wan kiran ki skul ru ki baong ni ba larani pelle aku yasni larani ra da ho yasni kalong ka jinjin jare ki ru namar ba tang ka bai kali tang ka bai le ka bai wan ke jong ki ru kala kata di kuntangin bansi ka bangin continue wet ya kata ga ya kali ka screening jong di ka banin kong e kalong ba balay bang Islam kalong ba baru kita kisnem ki balalet haga ni itu bagi banwan caka screening ni shembek kan rumut hakawi ko ka team ti mentha bade ngasmu thu ba ki school ru kin dakabak ni aila de school long lada ki wanra ya kita ki kan rumut ti larki wanra ya kita ki kan rumut ti lesi na pedeng jong ki tik larki wanra kan rumut ki don ki basha reject ru ti kan long ka ik jingdu ya ka school di ku mentah kasihan pada ya dah kaba pensyur di sekolah dah kaba ailat di sekolah ni pa wan nyaki bandon shitim arkusan mut tak kemud kita ki ekstra kendai mut kila ngilasin lupa di lara kalong nak kawai ka sekolah lara kiwan ekstra kendai mut hakawai ka kategori tebut nak kawai ka sekolah dan sekolah kita ya dia orang lain sedikit kategori tebut kalalong lupa arku nyumut di to kawai ka kata di sakawai ru kalong ba hadian bangila ngina sedang ya ke screening nioi ba kibun panat ki fake certificate te kapelong yang ba ngin dale penia dan ngin da pet penia ya kita ki certificate ya kena nomor ngakwa abang ide ya kenu ni kwa bakan uniform ya baru hak ki school te kawai ka ba ka kita te nakalian jongaru ngala semutu bat ngala menuju ni kata kajing Islam kajongi ya kata screening but ngalak pulang ru ba nangni sakman kajing Islam di banwan dari ki banwan ki banwan dan don ki ba nama kata screening ni minum Islam syukur